Australia Mango. Yet Rongen Weeket nan Pohnpei State Legislature. Program which can go na batasang option PIO dan apolo kawitan option speaker. O ngay sa kulmamay latus hindi ay liwat ka mabansak sa karachon way ki out of an wrong watch. Eri, pwede ibang batch passion lang, amuwa imenchi ang DH ngal sa karan kay wani wawo kapang bang kukuran anilap sa machay coach. Ngal sa karan kay wani o wawlap bang kukuran rakso ko ang Pohnpei yu. Wawlap bang kukuran sa nankan ko. Tachuan mo ki sa palmarlikad ko nanalam ko nang kanye ko. Wow choror to ka sa palmachay kat na and win Pohnpei. The Honorable Reed P. Oliver. Karyawan Kabina, Honorable Francisco L. Yuanes. Speaker and Pinong Kawatawasan net Kaisa Kanwain Pohnpei, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, o Yamamuy Honorable Senator Scan Coros. Son Kopong Labalapan Wain Pohnpei, the Honorable Nelson Joseph, o Yamamuy Son Kopong Kan Coros. Labalap kay Di Kan Coros ng Pelian Chiak, Mumotso o government. Ngal wow ang kaplan John Wayne Pohnpei unsap sama siya kalal len maslikan kalal watch. Rockach o correspondent nan program watch. Ni Pohnpei isa kisu darang kaunor ya kutriya isa silu. Sapol machay speaker ang pinong kokosan net kaysa kan Wayne Pohnpei. The Honorable Marvin T. Yamaguchi. Tachawaner may ang kapese yu samopsin kapnayan Wayne Pohnpei. May itan o kapese kamumatan ko sa net may manamanla o huyalar ko sa net and Wayne Pohnpei. Kamumatan ko sa net ng pepap ko wali sa puno lebenyal riyasak silo and ti riyaw. May songosangan mo kitala ko sa net and Wayne Pohnpei ng pe isak li lebenyal o kisilisak tuwaw lebenyal riyasak silo. Kamanaman la o yalar ko sa netong Wayne Pohnpei nante isak li lebenyal o kulmay sa kayo lebenyal riyasak silo. Ni November riyasak kayo tarang kaunor riyakut riyasak silo. Sa machay pinong ko sa net kaysa kan Wayne Pohnpei chiyalangar na sa maral chiya benachoror kasilisak riyaw kulok kaysak na may isak nan wasam riyalamalam pela palap kolonya. Sabol machay speaker, the Honorable Yamaguchi me pachawan rachangata riyalamalam choror watch. O kamu wakulolo rachangata someone paron really chap. Erubwaku kachtu wachay sapol man kiyar quorum. Ayon sansan may rawala priyaw na kachtiyan ran watch kachi o apalinan riyalamalam choror watch. Irawala kayo ye report sang committee kan, the standing committee report. Sansan me panrala watch report yaw mamiye. Ye standing committee report nan bedmo kwisi sak silu lebenyal ye sak silu. Meitan o kapese kamumatan ko sa net nan peta ko di sak lemaw lebenyal ye sak silu. Report sang kamtian moni me Senator Joseph Pachawan Wea chairman. Sansan report watch alaltar sa mumutunsap and pinong ko sa net kaysak and Wayne Pohnpei. Iraoralap koryaw, ye kamumatan ko sa net kan tepil kalantar. Sansan may ire eo men minye pan iraoralap watch o ime pan sansan pa. Kamumatan ko sa net ng pepa puwalisak lumaw lebenyal riyasak silu. May songosangan Weeket ko sa netong Wayne Pohnpei nante isak li lebenyal of kusilisak tuwaw lebenyal riyasak silu. Kamumatawat songosangan kapachayang irekay sampalikay may soche sansanan kamumatan ko sa net nante tap kuwalisak wano lebenyal riyasak silu LTO. Puan ka kabarak na kamumatariyawach ko na pali tali kan koros ong nawatawat kayo o irawach alaltar sa mumot unsak ang pinong kukoselnet kaysa kan Wayne Pohnpei. Puan kakta siya marekan may apod nan ran kayo ang wiyalamalang chorong watch. Ayon sansan ong chon Wayne Pohnpei unsak. May speaker niya makuchi pilpachawaner may kapese yu samopsin kapna. May itan o kapese pamumatan ko sa net
Nempe silup kuan isa kriyaw le pinyal riya isa kriyaw. Me pit ay molun way makamanan la o wialar ko sa netong buwan Pohnpei nempe isa kli le pinyal okul me isa kriyaw le pinyal riya isa silu. Ni November riya isa kriyaw tarang kauna riya kut riya isa silu. Sapol machay speaker the Honorable Yamaguchi Bacho Rachingata ram kriyaw and wialamalam choror kasilisa kriyaw. Kulok isak na may isang o kamuwa kulawlawan rachungata samwan parante senator net. Apuego kachtuwa che sapol man pier quorum ain sansal may rarala peo met apol nan ran kriyaw and wialamalam choror watch. Irarala kayo ye pil kalanter ta pamumatang ko sa net kan. Tan rarala watch irariyaw memye. Kamumatang ko sa net nante Serotayo le pinyal riyesa, me songosangan wakit puy o rail officers kan and Pohnpei state government. Te iraila kan no susta o itita. Sansan makamumatawach kapese sang vice speaker senator Michael. O alaltar sang mamotunsak and puy ng kokosanet kaysa kan wen Pohnpei o nuwatawat kayo. Are kamumatang kosanet. Nandata kuwalisak limaw lepinyal riyasak silu. Me pit CPA, the Comprehensive Budget Act o taran mo na riyak riyasak tayo. O nagkaryaw o kimsak lang watawat o sansan may irawach kapantala. Ni November riyasak tayo, taran kauna riyak riyasak silu. Sapol machay speaker ang pinong kokosanet kaysa kan buwan Pohnpei. The Honorable Marvin T. Yamaguchi, Bachowan Rachingata Ram Kabayo and Wialamalam Choror, Kasilisa Kriyaw Kulok Asak Namensam, o Kamuwa Kulolawan Rachingata San Juan Paron, the Senator Perez. Puwag kachtuwa che sa polman pier quorum, ayon sansalong chon buwan Pohnpei yunsak, may raralap tayo may apol nan Wialamalam Choror watch. Iraralap kayo, yay wataben sa polmachay journal, 10 minutes and kayo 1 run and wialamalam choror watch. O sansal met journal, ta wataben minutes watch, alaltak sang mamotunsak, and puinong kokosanet kaysak and wain Pohnpei. Iraralap karyaw, yay special committee report, ta report choror sang committee choror. Tan iraralap watch, Sansan na report choror nante isak limaw na binyal riyasak silu na report sang committee choror teiti tan limmen me Senator Corn Pachowan Uya Chairman. Me songosangan kap ewyang kabinayan wain Pohnpei puan kap che ko rob irekan me pit buyetan kanen morning nampungan FSM the national government o way tayo ang kanta kapachapachwach. Sansan na report watch pil pilku karere lan committee watch puan kap kaunsak puko na rachmalan pier murun kapina and wain Pohnpei yaban chuwang palikan me tanyang sawase irawach o sansan na report watch alantar. Ire oralap kasilu ye unfinished business tatatong kan me Pohnpei say kincha unsakla. Tan raralap watch, sansan makamumatang kosonatew, may Pohnpei say kincha unsakla. May yay kamumatang kosonet ng tatap kuwalisak limaw, labinyal riyasak silu LTO, o ang karyaw o kimsaklang watawat. Puan ka kapali irawatch na kanene, sansan me kamumatang waktagla kay itawan long kamumatang kosonet, irachugchung kan entitled tuwaw and kosonetung buwan Pohnpei nanpe aisak li labinyal okpislisak tuwaw labinyal riyasak silu metan wakit o kapachayang irachukichuk tuwaw labinyal isu po wan moni yung metashpasyon wan chala nen pakit riyok kutaisak the 14,240 When kap apali
Puinan Yakyu and Wayne Pohnpei. Sansal makamumatan waktak lawach kapese sang Senator Joseph o alaltar sang momot unsap and Puinong Kokosanet Kesap and Wayne Pohnpei. Kariyaw kamumatan kosanet nan peryok pisi sa kwano lebenyan riyesak silu. Mepilmen kapachayang tamasan sa lerpawat wanchala limakit. Wan kak yang sawaset o tapun tatawakan ng piyokay and Wayne Nech. Sansan makamungatawach kapese sang Senator Leola o Senator Redmond o pilalaltar sang momot unsapwach. Kasidu yay kamungatan waktak lanan peryok pisi sa kusu lepinyal riyay sa ksilu. Nisangan momoche pilsongasong wanchala limakit wanapukit. Wankak yang sa public safety week o irawach kapese sang walyebekan and Wayne matelanim o pilalalta sang momot unsap and Puinong Kokosanet Kesap and Wayne Pohnpei. Katayo kamumatan waktak lanan peryok pisi sa kwalo lebenyan riyesak silu. Mepil kapachayang wan chala riyarar silinen riyapit apupi asak silu te $232,113. Puenkak apali kamawyala alen ko sa plota sang ponchuk leltiati nan Wayne matelanim. Sansan may rawach kapese sang Senator Net o waliyapen Wayne matelanim ban. O sansan may rawach kapantala o kopkoyang kamtian moni and kap rot wasana cheche watch pambas tacho samnya. Kadimau kamumatan waktak lanan beryok kisi sabtuaw lebenyan riyesak silu. Mepil ni sangan momo chepil pekpeku wanchalan nen te 10,000 puen kap sawasa peliyang kokun siniyay o anang karwaru so kasippekan. Kamumatawach kapese sang Senator Perez o alaltar sang momot unsap and Puinong Kokosanet Kesap and Wayne Pohnpei. Kamumatan kosanet nan beryok kuwalisak lebenyan riyesak silu. Mepil songasong po wanchala tanan kit the 41,000 and kaptachota o kamawi wasame opisin tiyanay bashbasho ye ansawach. Kamumatawach pil kapese sang Senator Perez o pil kapantala o pil kopkoyang kamtiyan moni. Kaisu kamumatan waktak lanan pe riyok kuwalisa kayo lebenyan riyesak silu. Mepil pekpeku wanchala limakit wanapuki and kaptachota ko and piltapun tatawakan ng piyokay and Wayne matelanim. Kamumatawach kapese sang Senator Cor o walyebang Wayne matelanim kan koros o pilalalta sang momotunsap and Puinong Kokosanet and Wayne Pohnpei. Kawalu yay kamumatan waktak lanan pe riyok kuwalisak riyaw lebenyan riyesak silu. Mepekpeku wanchala lok silurar limenan riyakit isupukisilisak tuwaw te 1,003,500 kawalu kamumatan waktak lanan per riyok kuwalisak riyaw lebenyan riyesak silu. Mepilpekpeku wanchala lok silurar limenan riyakit isupukisilisak tuwaw and kaptachota o apali 30% share na kuntachoyang local government kan. Sansan na irawach kapese sang Senator Joseph o alaltar sang Puinong Kokosanet Kesap and Wayne Pohnpei. Katuwaw kamumatan waktak lanan beryok pi walisak silu lebenyan riyesak silu. Mesongasong and kalauta moni kan om tali kan me anana kalaut aray chungal pochet sang waktak lan apol pen Sansan no irawach kapese sang Senator Joseph
o pilkapantalar o kukurkurlang kamtian moni. Kaisak yay kamamatan waktak lanamber yok puwalisak tayo lebenyal riyasak silo. Medpit kalautlan and legal service project. Mech pilkapese sang Senator Joseph o sang nuwewa penamemiye I makapese rawach pektar kwe momotun sa kan kakapantela o kaprayang kamtian moni and kakchek satal kamamatan wach o imetan buyaw. Krimsakla yay kamamatan waktakla nantar yok puwalisak limaw lebenyal riyasak silo. Mesong po wanchala karar limanan limakit limakwisilisak tayo. En kap pachoyang opsin sa puena pali anana kanan kadiyan sa te survey and mapping. Irawach kapese sang Senator Perez o pil alaltar sang momot unsa wach. Iraoralat kabayo ye kamumatang ko sonnet te pil kalantar. Tan iraoralat wach kamumatang ko sonnet te umakachtian ran wach kachi o apali. May yay kamamatang ko sonnet nempe sarap tayo lebenyan riyasa. Ong nagkaryaw o kayo sa klang watawat. Watatawakan kamamatang ko sonnet po siyan kapunsak na kanenay. Ayon san makamumatang waktaklayo pilitawan lang kamamatang ko sonnet po siya. O imetan san ka. Kamamatang waktakla ng peryok kuwali sa kwano lebenyan riyasa silo. Mesong and therapy o kasaneto waktaklaan poy kan ong iray officers kan and Pohnpei state government te iray kan no susta o itita kan. Sang kamumatawach kapese sang Vice Speaker Michael o alaltar sang momot unsak and puinong kokosanet kaysak and Wayne Pohnpei. Puan san salong chon Wayne Pohnpei unsak may irawach kan sakalar uyalamalam choror kasilisak riyawach. Sapol machay speaker the honorable Yamaguchi tachowan waliantier momotun sakwach o uya sakaratan katung o ewe kupurakan may yeyang uyalamalam choror wach o kair uyalamalam wach kulak riyaw manage limaw tauli murin sa was. Puan kak tachem rekan mesansal enpil sansan meranwach November riysak tayo tarong kaunor riyak riysak silo. Sapol machay speaker en puinong kokosanet kaysa kan Wayne Pohnpei. The honorable Yamaguchi pilpacho waner mengkapese sang option kapinayan Wayne Pohnpei. May itan o kapese kamumatang ko sa net ng beta puwali sa kwalo lebenyan riysak silo. Medpit kat nga marangis multi-purpose center. Magkamanaman la o wiyalar ko sa net ng Uy pakonan Pohnpei ng pe isak li lebenyan o kulumaisak silo lebenyan riysak silo. Ana chechaw taban Rongen Weeket ng Pohnpei State Legislature. O sa pilpagpagiche o luklukacha kukurakan o nan programa kan natanda siya o tamor. Kalangan o kaselenia.